Pripadniki Bahaj skupnosti so se zbrali na novoletnem molitvenem srečanju, kjer so ob medsebojnem pogovoru, molitvah in pesmih zaželeli srečo in napredek za vse človeštvo, ne glede na raso, spol ali nacionalno pripadnost. O sin duha, od vseh stvari je v mojih očeh najljubša pravičnost. Ne odvračaj se od nje, če si me želiš, in ne omalovažuj je, da ti bom lahko zaupal. Z njeno pomočjo boš videl z lastnimi očmi in ne skozi oči drugih. Napolnjevalo te bo lastno znanje in ne znanje tvojih bližnjih. Preudari v svojem srcu, kako ti bo v prid. Resnično, pravičnost je moje darilo zate in znak moje ljubeče dobrote. Imej jo vedno pred očmi. Novoletne resolucije pa odločitve so ena taka fina tradicija, jaz mislim, ki nam pomaga, da enkrat na leto vsaj pogledamo svoje življenje, da vidimo tiste dobre strani, tiste slabe strani, tiste, ki bi jih mogoče malo začeli spreminjati na bolje. Zanimivo je pa mogoče to, da je Baha'u'llah rekel, da moramo Bahaji pa to početi vsak dan. Srečanju sta se pridružili tudi mladi članici Bahaj skupnosti iz Anglije, ki bosta v letošnjem letu spoznavali Slovenijo in pomagali pri človekoljubnih in drugih dejavnostih. I came here to be part of the Baha'i community here in Slovenia and also with the vision to help every individual together with other people, how as members of a community we can help transform a community to a flourishing, nice place to live. Yeah. Together with the people in Slovenia towards how we can work with the communities to develop them spiritually and materially and kind of find creative, particularly with youth, and really utilize the youth in their time of life. Velikokrat ob novoletnih rezolucijah mogoče bolj razmišljamo o materialnih vprašanjih, ki so sicer zelo pomembna za življenje. Je pa dobro, da se tudi osredotočimo na tista duhovna vprašanja. Kakšna oseba sem jaz, moje vrline, kaj hočem svoji družbi dati, moji družini, mojim sodelavcem, mojim sosedom, skupnosti, v kateri živim. Fino je, da si prizadevamo za enotnost med vsemi ljudmi, kjerkoli smo, v krogih, kjer delujemo, kjer delamo. In pa s tem, ko pride enotnost, verjamemo Bahaji, da pride tudi blagostanje in pa sodelovanje ter napredek na vseh področjih. A Gospod, naredi, da bo ta mladost žarela in podeli svojo radodarnost temu ubogemu bitju. Podari mu vednost, nakloni mu dodatno moč ob vsaki jutranji zarji in varuj ga znotraj zavetja svoje zaščite, tako da bo lahko osvobojen zmot, da bo lahko posvetil sebe služenju tvoji stvari, da bo lahko usmeril trmaste, vodil nesrečne, osvobodil ujete in prebudil brezbrižne, da bo lahko vse posvečen s tvojim spominjanjem in slavo. Ti si mogočni in silni, Abdul Baha. Ena od pomembnih stvari za prihodnje leto se mi zdi pravica. Pravica na vseh področjih. Ko pomislimo na pravico, morda ne pomislimo vedno na pravico do svobodne izobrazbe, do svobodnega izražanja. Pravico vseh ljudi, ne glede na njihov spol, ne glede na njihovo veroizpoved. Ker si včasih sploh ne predstavljamo tega, da nekdo nima tiste pravice do izobrazbe morda. Potrebujemo za vse ljudi pravico do izobrazbe, potrebujemo pravico do enakopravnega tretiranja moških in žensk, potrebujemo pravico na področju blagostanja, finančnega blagostanja, manjši razkol mora obstajati med bogatimi in revnimi. In vse to so tudi načela vere Bahaji, za katere si zavzemamo vsi Bahaji vse leto, prek različnih dejavnosti, ki jih izvajamo. Pravica bo še kako potrebna za vse zatirane ljudi po vsem svetu. Pripadniki Bahaj vere so še posebej izpostavljeni napadom v Iranu. Tam nimajo državljanskih pravic, številni so v zaporu, država zanje nima razumevanja.
The persecution of the Baha'is is intensifying, and many Baha'is are being taken to prison. But on the other hand, is the voice of the civil society in Iran in defense of the Baha'is increasing. So now more and more people are speaking very publicly. I follow on Facebook the trends and discussions between when a topic about the Baha'i faith comes up in one of these media, these social media. Then beginning like a few months ago, it would be lots of people attacking the Baha'i faith. It would be many people positive, talking positive, but many also, they would be talking negative. But now, it's one maybe out of the couple of hundred maybe missed comments to these articles, maybe you get one or two people who very apologetically, they say Baha'is are not good, but they should have their citizenship rights, and so there is a change in Iran at the civil society, but the government is still intensifying its pressure.